Gosh, a lot. Okay, call on God. Tres, call check. Do on assume. Duo. Lipan, an bain gom, lumalap ki. Kau makat tabay esin asirs. Kadin da sisin chiki gastan gat. In wita fuela, ana allen glance up. Panang naknas fashnamet, kashikat, kolgat ki, tagani lasha. Lumalap. Tulo na malap. Tamal tres call check langan. Nga lipan wiko si San Antonio, Texas. Ken Washington. At li tamli rin taga proy peke matlas Washington yan na ke flood ma. Kursunod magat kalim ke masikle. Flashing leni kaksan nam sing ngay. Inan peshirs na ke proy yo. Ayot na. Kan we na proy la sagat taga na ke leni machine yan na ke malitu chinga taga ke son sap tatolu fosing la gust ngal ngol si. Si fe an bange. Christ lashe Moul ma Pahtpaht. Christ lashe Moul ma Pahtpaht. Christ offers eternal life. Christ offers eternal life. Vingat li na ke Monday na ke Tuesday na ke len machine ito na. Si fe phone chinga pa me. Christ mitlang. Christ the Savior. Christ the Savior. Naragat li la. Kunokon ke Monday nta ke lepo layo. Everything is under his feet. Siya pwede taga complete masingan. Ngayon na el matol siya. El crucified, dead, buried, resurrected, ascended into heaven, sitting at the right hand of God Father. Katlila David el yaman sikat na phone na ke me oya makatagal dia ke siyam suf singaula. Now mga kumara as believers in Christ as the body church of Christ, el intercede. Sitting at the right end of God Father, managawa ka taro inakfalat siya. Kaya Moul siya na siya, may iwelas, el intercede, el matawe. Liya mana kayo, wan makain bukla. Ragat taka liya na kaya, kunokon kaya tustada na, el taka misya kaya may kuluk. The ungodly. El taga misya, Christ died for the ungodly. Siya ungodly nga ako, wait na kayo wafela siya nga. Kat no totally, according to Rome 3:23. We all have sinned, we all have come short of the glory of God. Nakatliya malutut siya ma, tamal treasure taga, akataya naga justification siya nga, naka-justified. We are in, seal. Make complete work of Jesus Christ on the cross. Not our human effort to complete ultimate sacrifice ma el life in saksina. Na mga kumara we put our faith in him. Siya taga penakya work malan God. Ilak fusashin siya kadindi akwaklal. When everything to do with the salvation belongs to the Lord. So ngakum taga nage when Allah lalfing nga si fan Allah lalfing mo proilan neke kaya parang ang aspenching. Royal may lalfing wiyas finan ko siya. Para ngamta king Chevrolet, Moulin Chevrolet, ak fresher clean siya ng kalam ke kishen siya sa ko siya yak sige kuam. Evin ko ba choose Mary Castro ko makol na. Kaya fin lay mil chik mi museng ko makol na. Naro wanangan tagata na machi may tak yang nasin orator sila na ke summary statement, ka fishing statement so mataga us ko saan lan mi siya ba ako lang nagtatagal lang ni make pat. Wala taga dalla fall na ke o yes mga ina naske. Kay ket like 2012 taga ni ke 2025 na we're sealed, we're inside, we are being sanctified, we are being persevere, kadin remain as Christian, kadin allow the sanctification process, kadin become like Jesus in every aspect of our life. Kadin me ntasano. Glorification jibat ntasano. Phylloxylon lem nga glorified as we are going up. Kada na get glorified bodies. So justified, being sanctified, looking toward the glory days. Makalimik kas Moul light. Nagada ka fact na mit na get
me Christ met lang last na John 3:16 by the kamsing. In me akademia Christ offer eternal life. May siya buo by the kam. May kif bang oyen me second person of the triune God sing. Ka tram kin papa ke victoria ka week na tram kin when natal pa Christ. Na next week kada ka tram kin me Holy Spirit. Nara arshkat shifan na takana ke shife shilash ke unity met our God and the Holy Scripture. Our God and the Holy Scripture. Nam dele sam relationship met fat mo man God's word, Kaslan God. Patagay ke siyam me singalya fos ikos na ke singal dolyo we luto mo de dolyo fos singal akos na ke singal me God's word. In me role lang Kaslan God in ushe kalam silak sa siya God sing me purpose me walang lad me his works, his ways, his promises, his purposes along his desire. Genesis ni ka Revelation magana pa kan reveal God sila nga. Na if got the living word, all scripture is given by the inspiration of God, and it is profitable for doctrines, for reproof, for correction, and for instructions in righteousness. Luto mo dito for singal on course na singal ikor pang reading in. Kada kalim again na. Kad eko flapen na nito o yeshima. Kadinito me kat papa kat mun kat ngan madal. Nek na problem si makat identify almost 2 weeks. Almost 2 weeks today nake shites ngon saptan me or fos me longol tolu akatlan mishle. Ilan si fana matalye ko wosin man na kayo. Karangan ng manuwas, non-kawas, manuwas. No fun, tayo wangin mayata. Kaya lame Lord Jesus Christ, ilta ko. Pangay ko, kung ako lang nakita ko lang lame. Nimit patla. Vingom diye, kapun fos si mga readingin, ngayon si bakal mo na 7 mga megor fos ng dolyo. Lan karangin kat no fun na nga na lan karangin non-kawas, nganuwas, non-kawas, manuwas. Tayo, no fun tayo wangin mayata. Pang mas majok sa pemeta kadin ako la isusta kang ngan God. Pakat da sambram kin misengin. Kadai isusta kang ngan God kadin sum na ke martial law for nga. Moul mapatta. And moli kat la justify God kadin taga me is kif shin. Moul mapatta. Na nan ke broyo kadin kalam gela kaitak la masing nga kadata ka furnishing tolu may daklangan pa. Table of showbread siya candlestick siya na we me table of incense siya nga na nalalap tulo bang tamnil tres la taga sampram kun bamang kading kalan kala ma uta ka na siya kusay since 2002 nga ina ka din proy ka din float na kamalan ka tayo nga na mitigi pat man ingin ang alalal mo katash ka mata man ka taga kuludiya kataga karapiya kastan God. Na me katkain fa may evidence ka consequences makatlingan pa katunda ka loss mo jingen. Click na tas nga pa mas, click na force. When I'm wangin na pay me masigat managawa kalya masyal. Example. Ineklas ko sa inyo na love ni mo jingen. So na when I'm na it's the same thing all over again. Kat kuflan ta ke misla. To ash. Takotin yoklan gat na shish. Ash. Remnant in pelna kay wate akwan gata. Kadin daga igata na shish kadin daga mo. Masing pa inspire magay na. Tapos sa online ministry taga na kaya. Katte taga in me Acse nga garin na mo kat ash ma shish mo. Katte ka katlan rat makingat
in akas makinyumit na kawan ka na kay mapay. Mapay si bakas Moul lan gat makin. Kat kuna tana kesipin pa kun nyok lan gat kat in lan get rid of the new translation yen na. Flok na kay mamata sing min pa uta ka kay ngon lan gat. Papal matal kay kas kusay. Kat in flok na kay. Ingin. Masipag kalam yung mga in may proilash. We proy sila nga. We got na ni katari life gas last telo. Kataw sila trace lang taga kalya ke proy pe. In one apel na kayo. Kat in pelching nga katasum na ke proy. Tako yang na sila tamalay. Lata ka usi historical we literary context na ke sakta tolu. Fosing nga lagos nga lungol siya ke son gospel also. Lata ka ra katayan. Lata ka usi me punchline. Lata ka usi inakfon niya lang malitu siya nga. Tukun punchline lew siya, lata ka rala proy. Kat in fashion lik siya inoy lang silang gat kat ka litu. Takray siya dengan muli gat le, kat kalam na pay ke, lata ka misya ke matkulu, kat in me, kat in ismon mapatpat. Nain matayang kasawingin. Wen ako nukon mante siya batusta taga kalam me, lata ka inu siya, Moul mapatpat siya. Ki siya nagyamasingin palalalfung. Kadat ka kataya masing siya process siya. Alright, we got ingin na manas. Pasal ke yok tasakta. And kumaswan kata proy. Kat proy the matlas na kewa every single person in that 42 square mile. Matlas na kewa mta siya yan ko siya pe. Inta ka na ke mapayalan kat magana pakas Moul. Uta ka ke me ngon man kat. Ke pato ke tino uta ka ke translation sashi siya ko. Me papal sashi siya na kaso. Proy ke. Papa ke ben pa ko tin langlang yok lom kum si ben na sukka di na ke lenching ka pelching. Kading ngat na siya min kaksakin kum acknowledge kum ke pelching la wan kat wan ako. Kum kat Moul si fan na las kat la le pre mai si ka shake. Kum matayin ka siya tangeti di mana kayo. Met lang las Jesus Christ is sitting at the right hand of God Father. Level ako. Flok singa 1 minute na, it's imminent. When I see this mga saptago, for singal dulu singa ako takalim niya. Dito ka na yineng nga, mat na kayo mami siya, mat na kayo Moul, nalalfung niya, utak niya. Ifan siya fak utak la siya, rapture siya, kain siya sikyak anytime. Now, yeah, siya fun na magadakon na nagapagatin full na. Nalalfung niya, put our faith in Jesus Christ. Ay susta ke ngon man God. When I lakalim me ke son sapta tolu, fos tolu na kalmegos. Ro baba, kat sumdigigum, kat ramana ilya, akong mateng, akong pakoten. Alang siya kaulong wikat, mit ko siya ke pelching. Katalya kaksakin kong baba. Kat kulang malap na siya. Nakmanas, kada siya pa proy na siya, min siya pa kalwani na paila, kat lalalfung ikom la, pakoten yoklom, asyoros. Today is the day of salvation. Katin flok na room, ke belching na papa. Flok na ke mapayilom, siya taga ke Genesis na ke Revelation. Kafung na nalak makatra lang eh. Pakoten yoklom pa siya pa flok ng kat minake, kusaan na mystery siya ma, ikatla. Ito ka na siya, tricycle check. Inakalim niya. Itak yang summarize siya ka na kaya polokas na foto. Ako lang nagatagalan lim. Nimit patla. Kat kunang manlapin ken it's so fun na matagagawan na itong Jesus Christ. Lala proy lasin. Sokat na yung kebel siya ngayon makain siya kundi lang. Masansal na yung siya siya. Siya kat na manas takong kasigat ke ip siya nga. Kadin flok na room. Papa. Ace. Moul mapatpat. When akalamir. Got justified. Got legally standing right. There's been ultimate sacrifice.
Jesus Christ la fin chaksin na kung promise wait na ka was live ni fatte tole fatte mi che face mon mo pat ra chi pe pang na shum papa wan mo pe yurum casual Saul na Damascus then she persecuted your body of Christ church kum interfin kes ben pa ko ng yoklum nas at pang na shum interfin ke pelchin Esta nanakwan ng jupe in God nanakin shefulad in God na isla ligi God papa ak fushashi in siya sta kanin ngat na shum ke pelchin kat pang interfin ke pelchin papa na manas agat ndak ke fin drop malap ndak ke mit ko last na kay wa ke pelchin ke church last kadin de oye makadash kenge kadin float na room we been with ko last na kay wa ke coffin min large we ne papa ke show la lap show shik na kay wa mit mata na kay wa finan ko sai ta kadin 20 bro si bangat na shum na manas flocking cut si stuck to last flocking cut ke pelchin tapay yok na pay Shubeka din ito, lalal fungila, kung kat matay siya, kung pakot na yun, lang si kawulong. Tasok ta, etu siya pel, kat naging na etu niya. Anak manasak for siya sinsiyas na kayo, wata kanin loin na kitlik natas. Tiksik nata klik force. Elatelos proy kya, sang mo kayo nakasmolong. Siya taga kaling mata si mami siya na siya. Nike 1902. Kat kulo mala papa. Kat proy bete mulkan na. Matlas na kayo masak panam tayo. Manun manas lalos ke pelsin. Si bakalim me akayagat la yurum wang na pay maupe yurum. Kumpa master of healer. Si bakas makanya kat patimple lo. Ngon lan kat asin kat matlalal fungiya. Kalim nom may point kat kadin mata hoyen kat matol sina ke temple sing na nas karmin kat point kat ke kalim nom kat proy bege show na kay walash mamta ke mat show class mo wangin le inoy na makas mo lom yurum wan mi siya kay kat ke gas mo lom ke pelsing kung promise eternal life na sinmat na kayo siya ba ito ka ke ma-reach him singin Yurum wan mi siya. Na siya lus na kayo siya lalfo. Ayok na kayo wakata ka proy beke. May las na kayo masyat namta ke siko sa kwan fela singa siya patatyang na ke kikip na lap maurik ke yen na pakantin fashion na ke pelching. Mana pa sila kati susta ke nganlan ka. Kat mata ke obedience na ke akoklom. Papa na nas kashikat ke pelching ka din aleta la mekalme. Lakum kat matal siya. And the only way we can worship you is in spirit and truth. When kumkat ngon si wana son ako fosong lako shakalim. Baba lang kalang pak na nyok kumin wikat. O yan na kayo ang mesin na siya kapelching and we pamatlash ka state Washington kapelching. Lenik arsum na namin siya na kaya sunod ma kalim. Lala na yung bang fair warning mataga na siya kapelching. Kat naging Moul lash, kanina na ako la. And the only way we can be ready is through your son, Jesus Christ. Aragat proy ke fellow, okay? That ke church, local church, universal church, kat proy the, katin remain as Christian, boldly proclaim gospel, good news sing, na wangin kanik sayan, Jesus Christ mo gayan. El pa siya, wala na, glory. Siya kung mali akalam niya na siya starry gaya mi siya Moul som na yung madaling level ya yung siyong level ako. Lalain bangin ngayt lash ka din siya masyasing kasya where Jesus is sitting. Kapagat ko lang malak na siyong mat na kayo mataga nag-online ministry loma kat proy pekelos we siya lalosa.
nagawa matagal comment na kepelching na dal shu kaksakin kom ke taga edification in karingin shiye akaye shishin shiye temla as iron sharpen iron inakaye kat lalal fungi lash kai shi daga toy bega mat nagawa matagal ke background na pe we got kepelching that manas layla kas lumin taga shi bakas makanyiga la mana kay wafela wang na shayin kas lum makan na rushin shiyesh na ke kaslum kadin alle kalam na pa ke Moul kin lalal fungi papagat proy kaksakin ko kenen when si fan nun tum Jesus Christ siyamit lang ulash kat proy amen amen kat kulo malap ke proy lan mat nagay wa ke pelche kade wana kalam ya kade usia la orator si lash ne triskal check then fast na mit akilin mat lash na nagay wani ke bena me usia historical we literary context na ke passage si magatash kenge ar belchinge tres tamal tres Well, klomalap kaksigin kat kimulash ngan awigat lagaywa in fact klomalap jel tamlilipan kita kalala ingan wala pa nga ko na siwo sa klen gawos ngan akalem yemet we are smile pray bekenge les magana tuwo kaksigin kat kimulash kuloke ashloman wishawan naimel klomalap tuwo prescott painkom babayu shawan kaywa ingan aklen gawos Managlen betik si Weshne, Tamdal Luciana, Albert, Gloria, Hallelujah, Nasin God, Flatlena, Glomalap. Praise God. Tamdal She, Managlen kom, Malibe message si Shayenge, Kumpainal pe Tamdal, Kenye, Glomalap peki, Kaino Yesingan, Kadalena sa Shakin, Lele Nash Indirection ngan Sikyak, Tamdal pet O.C. Thompson, the duo, Swilaglen, Glomalap. Kulomalap kaksigin kikatakap experience presence ng kat ke Moulasha. Fungsi darya kat cheda ke Moulash na kilen misingiya. When tomorrow is not guarantee kikatash misingiya. When siya wuwosi. Tamdal siya message silo meta bange kulomalap peki me takalamin sipasak double message misingi kilen misingiya in Tramtektari in direction lasha. Tamdal Kenya from Columbus, Georgia. Lomalap kayo, smart ako ngayon, nga mapangi, wait makadinakilena, ngan walal Mr. Lipan, tamlelin kain, pain gawos. Ilata ko kasyakat kasi facing Christ offers eternal life. Mana siya flash ya bangi. Napain nga di accident siya ba takalusan. Kas ko siya lashkian bangin, Christ il Moul mapatpat. Bange akot lasha. Mana shafta siya bange. Na fakla le Mr. Liban na kiko siya online ministry. Kataga inwi okuku nene ilang sisilan gat nge. Nasyash na kaywa. Pasya spell si mail taga kumli emphasis lasha na ki makat sham gunak. Mali intonation may taga na ki basic at fakla. Emphatically, fact, more verily I say unto you, mga ka din ang teknodis ke, mayan mayok sibe, yok na nasin matkol, na mayan matkola, el me responsibility na yok siya bagat matkola siya, siya kimulan mo ita asin beos, na matkol na pa isil te wun po, na panangara, mga hindi kain mokle, God, nasinmat ko la siya, as pasta sin siya, una kayo, papasi. As ti pasta sin siya, una kayo, panesi. Kataga rekmagin ko siya, Bible ko siya, si mamata, ki prelal tam lipa na project siyang da ki 1902, Bible matal ki kaskusay. Asyun kay si siya, una kayo, mangat matlalal fungi, siya lalfungi.
Oye si matashkenge, ayapena masi makatenta, akfashi katenta kshaya. Mutalik, alun dudengle, fashnemit. Ne alwina el agas magunal, namle lipan gefossinge. Shukmet tokshalan god, etalik wiel ngegewa. Na panangara, kimtawa kia sap el dena kalemke. Laki pel fal, katpapel tilokonolek. Yesngal dolu dariya. Lenganda gana ke clan sapsinge. Iplakeo, tepena ikle. Ta fossiman na kia ka alun tudang na kayo wala sinta wang nakatayela leskak mo kayo na ritela pa enganin finshak mong fusasin kayo sikalanin pray rom singalu fosingalu wang enek legal tudang na kayo kaya aluwa na pa na ngara mangam tawak tako na si kingayakin mit clan sapsiya ingan folokle alengan kan mangela ash nara sirbe makataka ni kaya bange kadin taka ni pray katim da sano na kapunya na kataka pray kapunya makat corporatively fak mo pelin pray meeting kataralin na kaywa pana kadak fashing nara nganang si faklo malap na si was kanila asmet sudbata ko kay glamalap machilu pa suda wiga check nge kadin nakalen no spe pamla lamber jackson kaksigan lemkat tuwa ben assume shawan nilanai or digin bolin lamalap tigin bolin kita kan lang belas na siya tignis yon machiwers penge Shorlin Harrison kaksikin gat ke Moulash lamalap ke posisya lowos in wicket in kind of kape sa posek mange na naging akalemia mana siya flash ba katakan samsam gini asma yok sipeliki masih makumakut na gan siya yan Moul Pahtpaht-John Jesus Christ. Sekinan ko, natetafong na si param da kong rakat papala ko la, matutina wowo si. El mata kiyas ngal dolu somla. Natakadeli kesta na silma makatash kenge. El semet fatto, el setok famit. Na narrative si matakam dok samram guna pa. Yang somla nim sing kat fong masih mafak mo island of Angela kat plan siya wo siya reliance slash missing the assuring God para kat akalimila kat matawa rely ken merki ke siya ko ang alimi kat faran ki yam sing yam sing yal nge ulle na mekatera ke yam sing the two of falan ki next 40 years man yal nge ulle bangan. How has it been working out for you? For kaya pengakaunan, for kaya talukan, for kaya bisnain kata. Nakatawag ki skills yan, matawag, liela, refilia kinapay masimata ka sa manyak misingin ki conversation, private dialogue silang lem, and ikotimas nga. Narin matawag ki masikat samsam kaya nga Aki seksin assume. Komenta fakela metsil lang si kum napay. Kumesam ki pelsima lemel walal pite lotel yatolu. I mean, this is the most powerful, authoritative, most gifted teacher in the world. Get Jesus Christ. Lotel pite, tukun yatolu. El sang tessin na sil. Apal fail, el lafo kanan. A chutas, el takakanan. Skinan ka. Awan nga somluto University of Washington, yakos, na matsinga nga tikriyalal, Biyema kumkan show kean. Napakadata ka ke gospel simsingin How do you know if somebody still love you? Lemel siya silpite. Di ko nalafo ka nala. Kakumsak na lang siya nga. Napapidel mo, awak lem, ngasak na lang siya ko.
Kay kitesip na tukan. Kimi kikaslan God. Manilawa ka na daltolo. Siya siyak sila kluwo. Kung siyak na lang siya ako klem nga siyak na lang siya ko. Kay kite liyang sip na tukan. Kimi kikaslan God. Siya siyak tolo. Aman pita Mongol. Siya pena. Papa na nga ako maskem singing Anak din kalansa ba? Anak din laman kipe na siyak penawrik mong sama na ke. Asunod nga kata mong salasya ka in sevikati. Napalay mel restore ilye. El folok laral tisimit lala. Tao sintolo Moul. Akita kyang masap na sil Moses ya tao sintolo misye. Kumata ke masap kumula siya. Kumata ke grace. Kaleng, begotten lang God, Moul. Nangon lang God taga na ron. Napanang ara, ilorela tisimit lala, manifestation sikya. Lawful taka nga siya. Naraksin siya siya how do we know someone loves us? Na magic word tolong I love you. I love you. I love you. Finpay katlang sisisin siya. Nakadetak ko, liya na ki maluto siya nga nakadeliyak intensity kilang silang lem. When kulo si fan na din kat nga na si kuma na el demonstrate pelang si silal nga. Nara, John el daga gospel silal nga. Inu si climax si ki full purpose of God in Christ. Kaya silik lemit. The full purpose in Christ. Ke gospel makatutut ke Bible. Kadita ke Matthew, Mark, Luke, na John. Now, gospel to yung Matthew, Mark, Luke, upkay na si Sham lalo sa bang synoptic gospel. Na may katutoy lagi synoptic gospel ngayon. Pahita ka na siya kadindi distinction. Amdak na Sham kini kaya. Kagip kada pelsum medala. Metol da Sham na sin met Greek ngel pa ko nag Messiah sing el da Sham ke lelen lan papa. Ka Joseph. Luke el da te way ke lelen lan Mary te masif fun na padal shmon. Bible let there be one interpreter. La tamali pa nen tayo texts ngam tayo nga Any kaya pa si fun na ba Sham kaya Nara ke synoptic gospel dolu nga Dakata katutela mechi silrela fuka palalal na hingi nakataka na ki kadingan taga dila me John daga Sham ki gospel lala nga el daga Sham ki supernatural birth lala nga folokla na ni ki Genesis dolu futelan matayan siya nga pametol daga way ke gospel lala ke el daga Sham matawag keli prem eta mi mafani ni meto sapta si fastungol mekos inintalik siya pa Jesus lukal daga ke sapta tolu ke faksila ka supernatural birthing shaman masi fun na bana ngara kadangatang lina ke ikesla belan pa palala Moses el daga Sham na katwindi Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, bugin masap megos malsi April daga ke Genesis singa lut al Sham ke pesi mapapa April daga na te gospel singa daga na sin choose ay kekla New Testament meto el daga Sham na sin walil si choose nit parallelism lan mang Moses el Sham ke pukli megos Jesus el luti finola Moses na finola isma saba Jesus el luti speeches de megos peki finola in plucks of 5 mga lena me ayay compose alena wang kisinsiya kat kandi nagi composition I wish I had known how to write like this king of Doc Lutu Elementary High School Kavini College na supernatural birth baptism singa
sham kun ke shfe ya ke la transfiguration ching about pe mau tak yak me Peter James John na finos ko kum ka pen ligi me do singalit kos na Moses si makat matena wisum no ke fel no lenga chisil fulokonalma el fulokonalma Elijah na inner circle lalabo met tolung Peter James John del was in hodel finally kan chingan sikyak del sangen na pangita ma chol shamam ke na pal ta ko detail ye ke crucifixion jing na the crucifixion magain kat finish shaman gospel jing kat shaman na ke crucifixion resurrection ascension masikyak ke mi jasilal na gospel dole ma akaleming panga fakla ta ka sham ta presentation lan anaden ta ka present Christ ke me outwardly mamalara lukan a channel ta ka sham ke inward me information while ta ka sham no ke el expose ye divinity lala kalman pa is fully God and fully man nara el katse sia el ta ka misia molyak makay fan na misia molyak makatitake de Buddha de Hala de anasi Joseph Smith kasi so he is God man nara meto Mark Luke concern la losan panake Lord's public utterances ngen a John el ka shamram kun ke private conversation si pa ke loving kof share na si pa ka shamonyak msinge kel Nicodemus na panangara kataka hindi na ke maya shamonyak ngeta na eleta kata na John singe el apostles si nadal sepeti na tiksi wel bang James kung gani ke meto akos fasongol si na John el samasla gospel si mga delutut kenge el samasla lata si metlata si aklua aktolu revelation el sinaliki John Mark si masla gospel lan markan niya nara el fakma el pa beloved machisa siya lang si el pastor si Ephesus na tok 1995 AD dukun Michel and Lema belsingan el exile som na Patmos pantawe na ikekla revelation na sila ember demotion pa belsimay el call nga el kan kanila nara kigat sham ke el mata Patmos ikekla na sila nge skinan ka masinge nakalan sab 2002 na misinge amalipan el takat fana yesingal dolu atakala la takade kekla na siya nange mena pa conversation jinge entail kel Nicodemus elim kakatita na pa me la megatanta amen ke baptism si mga samsam kunenge based on the scripture elata kakataya ke nara kadata ka na kimalutut misingi ata na Bible kusay nata saan kikas kusay Bible matal kikas kusayan el fact ke John si vasinga lumo los nakewa sa SL el sang na selos fall in ekle dalit na tingkat na selos siya me pakat taga shamram ke kaya lalalfungi justification by faith pata shamram ke kaya na Bible matal ke kas kusay na ta shan befa koingi ke John longol faston ngol si maing simle ta gospel lalfung ita Jesus el Christ when natin God eta ke gospel lalfungi gospel ace Moul inel nara ke kattakan shamram kanala ke Buksilal song structure siya I'm very intrigued with it. Na etakata na proluk siya maudaga kenge. As designation na akos pa siyam kenge. Na siya pa gas, word, siya pa life, siya pa light, siya pa sun. Na
Ito ka siyam kunyak nagi public ministry lala, private ministry lala, sovereign and debt lala. Na pensing am siyam ke sovereign and debt, victory over death. Katang la misya singe pa si mga kumin na nalakas kaya. Na panang rata ko na si kom, kadinta ko nagi liye nagi fale nagi masika de fale shaman misinge ngay. Intensity of God's love, pa kalam ke demonstration of God's love. Naran nagi magic word tolu mga siyam ko na kadata kata na tamnulipan na tagam daw kinakataya ke fasingala ko sa longol si casting ni sifak mo for ngayon eleta ka nagi ka din ke sa fasingala ko skal me ko for si mata ka sa fasingalon ko ngayon o masima eta ka kas na siksi pe eta ka so pa fakla katfinam sinasindalik natas ngayon ilang si katwakya so big, so much. Liye, o keshipin lang silal na pa akataya ki el shalak pa ne papen el patpatifin saksine. Na rapa ka neto ko in shamram kun noge ngayon kin la mutsima ta ko shamram kenge lutikat kenge el pakadeli kesta na si in kadin kalem na paikela. Ifo katitawile patatle, church patatle, minister le patatle, tikin le patatle, pastor le patatle. Ileta ka neli ka melituchinge. Second la pelo, matutisi lasken ko, but sifan na mataga sasing pa. Tamdal fulain glope kita kaloman. Lang mas na siwas kewa. Tamalipan, pastamit, kasagat msinge kilim singe places. Klamala. Mute. Kulamala press kalke historical we literary context in when ben gospel lalson metiget fasnamenta ko katasum redela foshinga ko neke longol siema elakkalmingan dan siba kalweni shifa Christ leshe Moul ma Pahtpaht Christ offers eternal life metiga trade line we bena mala kalimitari ke gospel singela kashe bang believe ka lalal fungia sim le pel show ko ke gospel also compare na ke synoptic gospel to lucia ye metoma Luke kay wana rela lam ngaw ka to gospel sinangay magayna el champram kun pel show now one in our evangelical me content chito ko again academy mo pangay cast of arrow Moul tagay Moul la si pang I think at lipa na arch me sign ka may nal ko sila la ke gospel also on pe masimita pa la me kof na ke wine saptadu at sumdiel me metigen wakiela el akmolya la clashes lagi minsha in fact la pai bang masaya shima sam kinyak ke Old Testament na shin choose ngandan kalam ke la pang nagat lieta na believe kasngan lalal fung we when maka sign morik langanin malu pa wanan ta kalam manak like book singa in bang gospel singa takan molila lalal fung ipay na tagakyan na nakatay la pa bang masayas kumayo siya eternal life siya el takan mi siya kaya siya Moul ma Pahtpaht siya in other words el takan rakalangan man langan niya or siya pa na arsan belief si matako when pelna lele siya arki tiki up takan na tingkat ng Israelites with Pharisees ka usi pang Pharisees we elder scribes nga again given na ramen man ngan los
Moul me kata gospel nganak kalam moul elwi elwala shetan pasang kong aro kata ka rete la ka din kalam kela me gospel singa taka lalal fungi alle yo keyword siga gospel jema lal fungi na wi main ko ngan taka na kas pelang lunga kalam mo me evangelical evangel evangel evangelical in nature we me apologetic in nature apology in nature when I taka elpa masaya sing art proof mail nan kanikin ki je mais use mon mapat patching pala lal fungi sing ara kalmunya casting a belief 100 times ke gospel sing even gum pretelan from no gospel sing kumeli with that in when na masima treskal tral getaringan kata taka forcing alakos the greedy song and when a mosijel shaka serpent suko yen moisis oinge when na tin met elfa shakyak pe ta el chalal fungi fa coin e small mapat in el ta kadel long chil fel oinge ta leshe when chi fanna isusla natal ta el chalal fungal fa tief tole a elfa e small mapat ta kadel tias poema when natal in nine fella in nanon ka fella atau fella in Moul kel el chala lalal fungal el tia nanon ka yak el chatia lalal fungal el nanon ka yak tari when el tia lalal fungi in when che fanna isusla na din god for singal ye e paingin nanon ka the kalim e pangin nanon ka the kalim sam manafela a made ilos longchil losh yokligi kalim torit malalos kuluk tamay na kay wasyaurek makuluk ilos stranga kalim etia tako na ke kalim shap kai orit malalos e chorek mapaye el tako na ke kalim tain kalim orit malal to orit in god sibariti Asia orek mapaye el taka na ke kalim tain kalim orek malal to orek in God orek makalim lala arshurun God opposite na ke fosipiyanya with that got true kaksakin God ke kas Moul at taka poela na fact na mit papagat kulo malap kaksakin gumgema na ke wat kulo ke kas Moul lum na Asia na shish sapta tolu singa kadin kalim kela Niko tu mashal daka kum when na tu magata yana shell isus like ang on singala it's prerequisite na ke may cheni na ke to kashalan ka agat die bef sham from lalson baptist ke me kapun sapta singa na el ke len shigeni the jesus len yokaligin mo me na pa kan men mashima kattagali na ke unbelief we kalim shimam sa pa ma recheck yaki na ke mo lash mit ko shay mishing me na pa shi ma fak ma isus ta ke ngon sing e fo mit ti ke masaplan mo si stena liek mashima chi si la kalim mo e fatako nekena Truly, I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Na susi na shish, when bang o yeshifan na ma usi, walay lalong kung fat mo, but nagawalal fung vai small mapatpat. Through your son Jesus kat proy kamanagay wakaksakin ko. Amen. Well, kada to ipsisigiya kay sifos fast na mit to. Ena ka yung siya for singal tolu na kaya picture. Inu siya immediate literary context siya ka din to. So na for singal akot niya lungol siya. Makatreda lang yun na
这个变那个 passion 那个，这个今年那不要 outline 清，这个真的，应该点得个10反而，我那个家都那不少了个，10多10个是。10多发现了那个龙气不个这的来年那，但应该点们嘛这个，一个 mature 看那个，但那其实是来了。Kof, ko la kof na ke wine. La vinga tli kapun fosingal chie ke saptalu. Maslon fosia na ke singal chie akalamela. Chise il faka kolana. El mutai faka kolana an toko shaising. Wolana singa ne taka keme glorification chie. La vinga tli process lan me order of salvation chie na predestination patakay met glorification da pa finality la. Pamulyak linak to di sila Jesus ay glorified bodies. Bakit natasano? Taganin nila elekal la in fact wala na lang to ko siya sing na sin met tamalitut nga nintay lila pa el pa masaya sing. Ta sapta si penangan el som academic la lucha na temple ante el mo ukay met masumrala me kaka rela temple singan na kaya ning kakalan siya pa orik na kaya proy maurik la temple ngan maurik la na kaya inalu a proy na sinkat mit ngan siya business ngan rela iwa elu kaya dahil siya pa kalamin na sinmit ngan mo talin kana usta temple siya tukun ngan tolu la dahil siya pa flok na it took them 46 years to build that temple. Yang alone, course, according to scripture, Chisha la kalamimo, then kanaus na le right after 3 days. Kadin de la wala na pasam from kinya ke waingan, tagata na sacrifice siya, man ul siya na pal from kinya, let's sacrifice siya. So glorification, suffering bakat liya nang kaya saptalu, liya shaling. Glorified suffering. Naman kata na trik na tingkat ngay forsiak tal mo glory mo kayo na ewan suffering siya. Vingat som na ke background ng trik na tingkat nga na ay siya lang maldol akalam mo are suffering servant siya may tago. Nakalman kadin liye pa na lahat tag disconnect art na pa disconnect taga target o yes mo chisel taga layout nga men matawagan sapta tolu siya nga taga na talia ka chisel la kalamye glory lal la kalamye suffering lal kada taga na Nicodemus matluti na siya flash ita masaplan mo siya nikin na mekalmen issues la kang siya askin nan ko pangalan si mga kaya taga relevant na si kumusing men Mitlan God nga the Israelites they were outwardly in their life. Man likin Moul de main siya patal elyakin. O bachi siya el taga na kaya. When fakya kaya charma ya sapta tongol siya. Tongol siya nga tongol ako. Rakalam nila siya pa las mos na masapahin siya. Talte pa na liya masingan. That completely miss I shall amal told you suffering servant siya nga. Jesus si Fenal taga te. Nga pa masaya. Tal recheck you unbelief. Makin lutut kikiya. Makin mit Pharisees nga dal outwardly in nature dal din ali o yeshima Jesus mamati takko in free kum dalaliki karngun yaklan Roman Empire ang atakain me akskosyo kikos la keme kemaklu klosa nagadela intuin jenge lela Nicodemus lan katang la masaplan Moses avingat sundana evin kumeta masaplan Moses Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Efom tinali la lain siya naman kung kang lafukun siyak mo mamin siya. When pa nature siya makadash ka. Kahit si Ven, fact na sila Adam and Eve. Mana kayo kung kain kang siya yan fukun siyak mo fan. Efo talti pa nali masingan. Akir shalay la masin taga relevant na si kumkya katrampram kay shusta kaya ngaman kat. Man nga li mo masimay kaya na si gingena Kati na molingan, molin met na paus met pa siya na ngali mo wanan taga na pa na outward me
outward living ma laka pat mol gatin na molinga nara eta ka na pa penatik na dinga nge disconnect yang akkan mi ma bench na da manif kang na ma si elo se mi se na mi se singan dal din lela it's spiritual nature cursia ki me manol dal cursia ki environment lal dal trakta kal kuflan shi pa connect na run god manifo spiritual dal mi se na ka chomon ma singa Pneuma, psych, soma. Spirit, soul, me body. Spirit, soul, and body. Mi siya met from kinyak kaya pala pa. Spirit siya. Nganaltal, mi siya. Nganaltal, mi siya. Ragatatakal na kaya relevant silang. Matawag yan sapta told you na. Jesus in fact na sin Pharisee siya. Nicodemus, machimakatang na masa pala. Na lang si Jesus la. Ayla ta kanun masa po. Ayla nikin na isus na siya ngayon ang tagay ke insial in me manganal mi siya. His spirit was dead in the Garden of Eden. Pangan mi siya met kaya pa pala. Mi siya akluwa tagay ke Revelation chapter lungol siya fasal ko. Lalang for siya eternal damnation. Si fashion as mi siya nga Moul mapatpat. Unless we cannot connect the dot kada tenalila Masih yok supaya met kya Moul singa pa. Macam ita masa plan Moses singa disconnect. He didn't see that. El siya na siya Acse. Mga siya flok yang ni kaya insiyan na kya ko. Nga flok yang fa kya. Amin ngon ba from kanya. Elos Adam and Eve from the same God in spirit. When God's spirit siya bang when a son saptakos foslong lakos. From kanya. Now we need to make that connection again. When pwede na kami Rome saptal ko mamonin nga na pamono. Monin ko misya. Naro misya siya may da Garden of Eden, misya siya akluong Revelation. Tako kay full one Bible na gospel lang son, Jesus si Feno Messiah lang Truly I say unless one is born again. Elti kayo nila nagatoka siya ng God. Hindi connection siya nga. Now, first siya nag-guess nga, siya from na siya Nicodemus. First siya nag-along siya, baka dito ka, focus na kaya. Kasi nung siya na literary context, sapta yun na kaya, matan sapta tolyo na, glory, suffering, matlaman mo siya masa. Of then figure out that you got to be born again. That is connection. Naka Moul sila kung mo siya nga mat ko siya. Kat mat Christian, ay kung niya Moul la siya, kat Moul ni kwaya na pay. Manapay sila kat isusta kaya nga nan God. Pang key question siya may na nakalamyak, siyak, sivena, tesi, katin mo, test the spirit. Manawubang, di may, actually mo, may, Akaya mo ito, kadin esmak lengen na. Kadin ako lang nag-flock siya. Na vingat niya nag-project 1992, nag-2002 na furnishing ma itak langan, furnishing tulungan pa itak lang na gospel siya akalim niya I am statement, it course. Akalim I am the bread of life. Ako taga kasaptal may course mo. I'm the light of the world. Saptal kos. Pa masaya. Na even ka disconnect na ke issues na kang online ka. Mo na ka din backtrack. Nike 1990, nike 2000, luka din nila. Masih ka des na ke shit des mga saptal megor. First nung tulungan. Katlan misla. Len sifen na akmatalya ko was in man na kayo. Karangan ng manuwas ng kawas, manuwas. No phone, tayo one in meta. Kaya nas Jesus Christ for tako. As meta, manifested na kaya. Allah may takla o yesing na ingin nakataga tana. Katina molingon. Naka-disconnect sila Nicodemus nga. Naka-fact na siya sila Jesus Christ nga. Unless one is born again, el te kay niliyak. E fay na lang isus sila.
Adam and Eve. We inherit the sinful nature. May nakaw may shoes na nag-fella siya nga. Their spirit is dead. Their spirit is dead. Now, of course, kada nga doon siya, akalam nila, awo matfanay shoes na nga. Akiyarin di madalawin na yung kasawin. Talnikin, talson na kan distinguish right from wrong. Talson na. Wana na kalam mo, yes nga luo mga pa, yes nga luo yak pa kain, usye, ko make that distinction. That base of keme, chisha je luti, eke temple. So in that time period, may ta chun yes nga luo, they really need to we need to really start asking them, kom, dali shus na kang angan ga. Masing pa yok siya, mate. Kat pro eke katlan ni kesta may tlas ngayon, isus na kang angan ga. Nara, fitlit na, sabta, tolu, fossingal sinage, longol siye, taka na kay ipsima, katakalim mo, our problem silang klik na rin ka, nga the Israelites, paon belief siya. Dahil yan ang lalfong, masaya si fan at ako. Dahil disconnect tayo mo, di pang masaya. They were waiting for someone else. Nara, if yung kataka na kay fossingal, tolu nga singalit court na, answer siya na unbelief siya nga baka dito ka. First, siya doon yung siya lead course. Pangatop na kaya unbelief sila tik na din ka. Na siya lead course na kaya longol siya. May taga, may result kaya unbelief siya. Wanan pangan outline siya makadaw kaya first. Wanan nga kalam yan. Matay kaya first siya kaya longol siya. Kaya na kadinet, siya siya, siya doon yun siya. Immediate context, literary context siya na kaya kading kalam kela me fossinga la ko kalam me kel Moses nga infon la na vingat fast na ke kapun sapta singa da sampram kala son baptist fos no lone ke tol ngolon ko sampram kala son baptist el me fakka shilal nga wana in bang pelch mam ta transition tida son baptist somna la ke ministry la chi sha matamali tutal son ngan when I store mo, may nga pa rela na Jesus na ke infel lena nongo, sum na ke o yema elarangan. A toplal so na pa, kuno malla. Ngay na ang shigeni, a Jesus will increase. Kadin le transition point, siya na ito ka na, yok siya pa kadin kalam ka na ke, may may ito ka, kat, when I force it ka musing iba na musing. Example na ke, may water baptism siya nga nake oya siya ma. Jesus siya na kalami ka sapta ko first do la dina or baptize siya ito. Into ka lieta na church class mo siya nga talte baptize dal sprinkle. I think at li meaning lan baptizo siya nga it's full immersion siya ma ito ko. Kading kalam gala maluo nga baptism we Lord Supper siya nga it's pangan me sacrament luo makwaki matalal fungin or makan sano flock man lame mga as Protestant ko siya kat sprinkle I think at the definition man baptizo siya nga it's full immersion nakataw may the fact mo this is a requirement for salvation lutisya kaya kat justified by faith alone in Jesus Christ. Malu nga kanina na identify yan again. Supen unbelief lan. Talik na din gat nga. Luti kikya nga rek fahinyay gasla. Na tau siya o yeshima usla may taliki masma pay. A problem makadas kaya na ko sa unbelief ko may display ya kaya practice makadar ke morning life ng larsa to na. Maki kadesla. Kadesla Jesus niki Bible. When fakyak ng luo fashingal yakalam ya katigan take away. Nara wana nusipa na force si makatash ke force si. Anik nila si mga limo. Manapay sila kadala may kalman molingon singa. When if you got molingon, we are completely offering up our bodies as a living sacrifice. Lain na kayo. Pangangado pa iyo. Agad ito ka na
The way we're seeing things, when I ngan lalfung mo, katin akin show ka. Nara masik ya consequences makatli finan ko sa ingin nang pangatakin yok lan ka. Katin follow na ke mapai sila. El ke nagawan Moul mapatpat si Pahtpaht from gin. Moul mapatpat si Pahtpaht from gin. El taga na esom na katin follow na ke me shakluk me simas si shakluk. Kat follow na ke Fos singal lu tanapangan witness la Jesus ngan taka Jesus ven al taka witness ya dal changal lal fung la we might palameta dal changa lal fung unbelief markem me kashim na darial Isaiah Jeremiah Jesus ven al taka fat moel dal recheck ilya ke fos singal lu unbelief siya bang nangakom namna shilong masing mit kusay Siete sungo sapta ako foshingal dolu shingal algo jakal mimo utak yakse. Sia koren shingal mi gor foslamal na kalamal akal mimo utak yakse. Son sapta shingal agor foshin na gatolu akal mimo ngai so nga prepare nga follow. Jesus na sin mat sapungan. Metigelan wakia. Mangan shikyak tar me katliti ke me mantiamo is sitting at the right hand of God Father ingin ala follow singan wana ka din disconnect mana shaft la siya ba may usi Moul mapatpat wana ka din disconnect ligi may chimata ka mo el pa masaya in the first century ma prophesied in the Old Testament el ta ka na run may plan sifenangan ta na tal mo di kong pa masaya it's the same predicament. La fakya ma utak yak siya ba ntasano wangan na ako lalas na kya. It's unbelief. It's the same concept. Naifo man makya ditikiyap sikya itak na Jesus kya kastan gata. Bible lang sa siya itak na ragat winayang of word form. Merek ngo, dalar ke yatari ka da wepen. Evin tafung le. Mata orkle ke 1975 ke malan God. Di o yang pamit ferry system ta ke. Dalar masap ngani wangan ale pakanten adal te Moul kun pe. Mit ferry system, mit calling. Nicodemus to included. Telefon lauliak toksha. Kading la for a many long time may nga timtaka ako lan God kaslan God masaya si fanal taga detal matikum pa masaya siya dan tasano it suffer al sholala glory suffering taga ke saptalu in taga na el siya katang masabi kuflan figure out what spiritual aspects of life is na umsum na ke sapta ako na Matan kususi mit fell. Jesus will reveal how you worship God in spirit and truth. Sige nan ka. Machima ito masaplan mo si Jilite fat na si Loyen alu. Alda ka fat na si matan kususi ngayon liye. Pange gospel siya. Luti kikiyap ngayon siyan sum na kaya me. Pange. Matan kususi reveal ang pange oyen alu. Taga din niya shalalap taga ke force na tutulungan ta na unbelief. Mga ako kikiyamit palang prophets nga si fen nga taga ti nga pa witness ako sang along malan ka. Naro identify ya ki masingen kata na me answer apa taga ke force singal tolu fa na ke singali question na ke unbelief singal. Kata me bang hingkanikin mo zung taga ke when natal John 3:16 bang siya force mal ya ke papal kaslan God na el taga na Jesus le flocken la o yesi bena mamusi el darai yen mai si siya ke force niya lakos
introlala answer sin na ke unbelief sin kat som na ke na me e when emotional shakak serpent suko yen mesis oinge when natin met elfa shakyak yak pe when natin met elfa shakyak yak pe ataga liye na across me passage ko reaching it ga academia na simle petari me mashimai ga academia ngela me spiritual transformation ka regeneration jimai ga na ke unbelief silan ngan ba tal disconnect yangan tana keyword jimai ga ngan tana oya siya na mo siya ka serpent so ko met na ka mangit na yangan wala fungi if a Moul the arch wait ngan nga wait ngan ngalis man ngan met ngan mi siya na lala wait so ngan liya ke sak so collect na lang na met na ka mangitang na ke mas ngan Moul Moses pelan Moses ya taga na physical teachingan pa may cheving ngat na ke Moul ta masi ma tram kun masaya sfenal chumon ma metigal sum mi siya nge ke son sapta tolu fos singal tolu nga singali korpa te physical me Moul ke physically magana taga ke spiritual life sin pa regeneration sin Papona ke inchima katram ke Nicodemus. Na masing taga ke me kya sheki word chima taga repeated pelit course ke passage for do singa belief singa panga ki chima unlock mata ni liat na ke to ko sai singa na ina ka din som backtrack liela meta ka metiki pona ke inching na great commission chena taga ina na arf som mata pro ina som faka kastan gat mata in long dal long dal for lao liak lal fungi panga masing makunan nan ko sa na ministry ngena kataga na fact meta in esmat na ke na ko kom longom sum be fact roy ke fact na sin met masak nam ta ke score shok singa when issue sila singa even de sik ya kada ko fla na ko lang na ke flock singa na wana nga fact nga disconnect na ke unbelief singa wana in fosto li mga kalime benya shetes ng sapta ko fosingal do singa lal ko sie kon singa me ko lamngal na galam nga la ko son singa la ko fosina ke do wana ni ya las wana ganin mo shat na arspela utak yak singa itimnen going si kyak anytime Jesus im da ke level la yo level ko flock singa wan me de pa utak yak singa lan met me mi sẽ là vùng mệt chắc nó mù là vùng yếu tắc chặt mệt người kêu nó con các bác chân là kêu tắc chặt trên cái ba chi sinh là vùng unbelief sẽ lan mệt người bài cái chi sinh bài mẹ là vùng gì when I lose sang cái tầng địa cái mỗi sự cái mẹ sắc sự công an cái serpent sự công an đal ngay tầng địa đal Moul là vì có xung địa đó nó mi sẽ chơi mẹ ta cái bên nó Lucifer in the form of serpent, el chikia ingo. Wait, paishin suko pape na taga, wanan taga ke yen may siyama, me akalamya ke masilal Moses nga na, shulay yak na nagadin galang gala. Masimay taga kanaus na masingan pa, Jesus Christ. Na vingat ti na, pape na ke Genesis sapta toli fosingan megor. Genesis lo fosit ko akalamya mo, elos maykun, elos itak na dal kofle fol ifin pa fosingan sapta toli fosingan me ko sakala memo futay silan tancingan we futay silan serpent so kung ano akay siya shafla tayo ma akay siya manefo siya silan mo gel mo yak kala naktolo katangyak ta tayo ma siya tash keng ingin na umtaka na nage believe siya ma final or ma siya matagay ke finchak siya na kel Jesus Christ nga pangan masih mau siya Moul mapat pa si fesilas nga takadin som backtrack na kemangat na aqua guitar in kenek sukungan ke Genesis 3:15 Adam and Eve sang shock e victories kungan in okanal dal naman dal diak la dal kofle fall made they were in perfect communion with God
Tal din ay talaga kofle fol. At kesmen disobedience talo jan, spiritual tala misya. Misya nga nalos. Nawana nga kalamia, kat misya better sakta kat isusta ke ngan God, nangin at takam take Moul jinge. Ita la kada sumna ke Moul mapatpat. Pangan o yes matagal ke catching lalalfungi. Lalalfungi in spirit, regeneration jingan. New bird jinge. Malan kat pa new bird jinge. Isusta ke ngan kat pa kat taka na faithfully spread the gospel ta kat pa final ke mata kayo. Like it or not, if manit pa usin ka sa me masing. Masing ako kabash na gange, takain ka sa me. May sang wala na siya takain ka sa me. Arvin kat sumda na, if in may chay issues na taka na ke regeneration, siya ka din kalam kita na, Moul sa siya sila bakat ng taking. Unbelief siya nga, taka square ang na, o iya siya makadeta ka na kaya nga, for singal tolu, singal itkos nga na, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe. Na pangan regeneration, pangan born again singan. Kat nta ke Moul sa siya. Pangan masih may usya Moul mapatpat. Finne kat mata structure ya ki ke fallen world singan and lost singan. Kat kat na kat pa kalam siya. Fin kat nta pa chunwan le isusta ke ngan God. Kat us kalam singan na kan lost singan. Kat ta ka refill baka 3D piang siya. The focus na ke force singalakos na ke singalikos kanila. Unbelief siya bange on mo yan, bange fix na ke unbelief siya. But Jesus Christ mo yan, banang in connection. Kadin me issues na ke ngan God, nga mga si mamisya ke karta na vida na Moul ya. Nakatsumda na Moul sa siya pagatash keng Ay ito ka na luwa ko rin saptal me ko first nga liko sa kalim me. New creation. In Christ, we are new creation. Mamata so, masasya mo kayo napakatash ka nga. Pange Moul, mapatpat siya nga. Pange oya siya may ito ka kating kalim kaya. Lalalfong yung makay napayaw siya. Moul sasya siya nga. Isyusta kaya ngan God. Isyusta kaya ngan God. Kisha pa me, lalalfungi. Rome sapta siya for singawan ko singalit ko, poli lakal niya from start to end, fade alone. Fade alone. Nara, ngasam from kinmo, ashmait in some preach the gospel. In fact, spread the seeds around the world. When kastan kat, magana pa some ekal line siyan, may nganin lalalfungi, takal na lalalfungi siya. When they put their faith in the Word of God, in Jesus Christ, tali susta kaya ngayon. Tali born again. Naka-tram-tram ko yung justification ikaya. May Rome saptal me or first siya kalim me, they're justified. God legally stand right in front of God kasi ben machisya sila na efin siyakshin. But for God so loved the world that he gave his only begotten Son. Pangan ultimate sacrifice, perfect lamb sa go ke Shan Jesus Christ, may mulyak kalanak tolo. Inusye, mas mafakyagi ke Genesis 3:15. Tanash shaladar. O yan Moul mapatpat siya. It's all depend na keme belief, walal funising. Now, of course, God inclusive na, kemana kayo? Wana ka tiya Old Testament na, kataw mo ito, kaya ka lang na yung kaya Mesik yan na silos, nakatil ka na soldal. Paikal Noah, matnangal ko small na, sikinahan ka ipsingan. Parala, managawin ka sa fella, it's up to him, pangamasing, kadin na kadin me, pang-reference yun, pang-refer him, kadakfulat yun, faithfully, lalfing nila, manakayawa, elaro. Katapan mo ma kulukay el para la final in mana kayo.
elke uche Moul mapatpat na sin na gawa na chikin nan ka ipsing magat nan ka samsam kin na get 7 years of tribulation na ke utak yak sing tugun utak yak 7 years of tribulation efin katte is balal fungi sing Moul sing then na we utak yak and somehow we ended up in the 7 years of tribulation li el chakulukla na letta ka ruby en singan plan pel singan na fakir mo el relative marking system is 666 mat na kayo matina is marking system singan kapanay nan waki na shikit liam like masima ako maskingin na ke walal fungi si may na katit isusta kaya this is in other words this is the day today is the day of salvation kating isusta kaya man God is ma wala na singa Moul mapatpat singa kaya matagya kat new creation kat tisipang ngat na to kaya kat ingin na maaros nga kat utaga keme kan me di pan kaya umisusta kaya nga no you have a new spiritual eyes ingin ako in it's not physical only our spiritual ears ilumingin. In other words, makum niya inan kum niya through Jesus Christ. Makum long inan tagaron Jesus Christ. Pa Genesis na ka Revelation. Kat new in Christ, pangan new creation, pangan Moul mapatpat siya. Kat tisipaw kayo malan fell. When kat isus sa kangan man God. Kat matalan fungi. Disbelief makat liya for singal lu. Tagan na kaya masingan ta na unwa apang Takana ke Genesis 3:15. Jesus mo kana pakan siya Moul mapatpat siya. At some reading na ke fosikas tukan na akalam yang ta siya lalal fungi fakon is Moul mapatpat inel keyword siya patakan siya lalal fungi when na ke mo siya siya me serpent sukuha yan mo siya, may nakawamangit na kaya Moul. The difference is physical ailment, Moul la siya pa lal siya, Moses ngan. Na kaya oya siya makatashket son sapta tuling ito na spiritual Moul la siya pa from niya. Issues la kaya ngan. Panikot yung masil ko flan, figure it out. A forcing magar elos sa lalal fung keyword siya bangan. Passage nga itself, pelit ko from kinyak. Gospel lalson, pelsiofo. Panga emphasis, panga shmanyak yokin keyword siya nga believe. Aro, wanan daga me, evangelical in nature's gospel siya nga. Good news. Panga po yung mo siya nga. Fakak matayin daga nag-Moul siya nga. Fakak. Dako pa nag-create commission siya matagal ka metal nung lalgo fos siya lalgo tagalong akalim the God elang siya fellow oinge ta le siya wen siya fan na isus na natal ta siya lalal fungi fatia ta la fa Moul mapatpat pangay kasima taga ikating galam galail taga me offer Christ siya Moul mapatpat na life niya pangan na sikili or ma pakten yoklan kat na sin fella sing ka trampam kin mga met taga din usi common Christian manchin fella no fun na kenigin Moul so kung Moul mapatpat sing manchin met na kawa fella sing common grace forcing taga na eltla common grace taga saving grace sila pang ki word mga ako na sang na kayo share ka din proye kaya matlas nga ka na kaya lalal fung isus ta kaya man God so loved the world that's common that's common for everyone man si mat na kayo transition point siya that whoever believe na may ma-full lauliak lalal fung put their faith in Jesus Christ kan pangan pensi mangon pangan dwelling of the spirit siya Spirit lan God ilyak akmulyak ngam na si mamise kaya Garden of Eden. Numa siya bang spirit. Na kaya di susta kaya man God
Kat sumatay ke en na matal siya bangan. The holy place ma tap charge where mercy seat. Bangan na siya makumutsak. Me holy to the throne of grace. Bangan mercy seat siya. Na siya daga mi siya Moul yak so may sali kensingan so anywhere anytime ingin na kung kay niliyak na ke throne of grace singan when Jesus Christ matlang ulang fella singan when lang si fella. Elikes na masingan so anytime kung kay niliyak na ke Moul mapatpat singan. Na kung mata situation fakalo mo pangan iltakan molel para sipelit para iltakan na fella. Man wangan in kanek fella kan usay isus na siya. Wangan. Isus na kaya ngon siya wangan na pay. Isus na siya nga rekike en na mata ba spirit. Born of spirit of God. Na ifingat niya nga fa kaya la. Section na closing pa soul. Itakla. Na even katira na we're not in a complete picture nage outline nage mercy nage grace nage lalal fungima order of salvation singa taka kya when pneuma spirit psyche soul body soma machine fungani takla na even katira na para kat nikin na me issues ta kyangan singa when kat spirit na tagate kyan kan na they're not fast in other words. It's not complete. Na sipa na akal me even kung long mga umwangan mga moral ke. Siyem sa takor fasngali ko akal me. Kumta la masinga guru kumta na musla. May nga yes na siya. May nga yes na siya. Mat nagawa mo elos mat Christian digin leminister mat kolan mat kusay. Wan mailos tuyak fakke naksiwas si masing insi ang alal mo ngan so na isusta gangan man na kesta tan die yok sabayan masing pangat disconnect sila natin God in the Old Testament like first century machisel tagal mo masaya dal mo mateko pangat disconnect si makatash kami singin mana pa sila kadala mekan men isusta gangan man God manifing kadeta kadamat na siyang sin God Kata arun fast malan kat metigi malan meta. Malan kat itu kan me. Ewangan masyayat itu kan metigi masing. Men kati ifin pai kati susta kang ngan kat. Kata ukay ma fosi mga simis fatlangen na lukoren megos fosi ngalit kor. Kani ka tayo story fosi megos hakal me righteousness Kegat mata ke masuwas lan God through washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Katakta ko malan fel. Tayo sila kalan mi kat regenerate kat Jesus ta ingin kat aksasya yakya or malan Holy Spirit. Na malan fel ay shikeni when ngon man kat point kat katin siya man kasao. Pa fostol yung akalan mi more utakyak si bakat Jesus that's sitting at the right hand God. Kata siya na Jesus. Even pa kat Jesus ta kangan man God. Te ako klan may da pa uskada man kat Jesus ta kat born again. Ingin na kat siya Moul mapatpat siya. Tayin siya pata ka may lutut siya na siya kating kalam kela. Man, we are following what the Israelites were doing. Masaya siya ma-prophesy in the Old Testament. Takat magat Salo mo chimay taka, masaya chimay taka, uskat taliki, me kaya ka Roman Empire from Roman, kan inla chimay dan masaya taka free ka diliki, masaya free ka diliki kokalan Roman Empire. O masaya na pa siya lang ngadang mo, insi umtal pa na ni susta kangan. O siya na for laulia, put faith in me. What she's basically saying, but tal unbelief na kemasingan. Kung sa online mystery ta ka mo utakyak siya pa utakyak na. Tena itayak light epen it's imminent.
Kainshik na misinga ka dito ko wine mo dito. Kat mo ka na ito. Awanay siya mga no. It's the same predicament. Siya mga daw dakya ka. Pwede pala pa sumon. Umni if in pwede ka disyuste ka ng God, mo sa siya siya pagkadash ka nga, setting nga dito syuk ka din sa picnic party. Ka ru, ka sakabot, ka sakura. Shit na pelingan. O makatira pa, the prime na, faculty cast ng God, madayin esmat na kaya masin nga. Utak yak siya nga. Kalim na pa makatash kaya nga natin na katsumniki na pa nga fat na pa katsumniki na masima ina ka dinash kaya nga. Ako lang na kita kalan lang. Nimit patla. May nga lima ka tinay syus kaya nga man God. Katwi na makakuha kisin mo ito. Sipa kalmo ni pa palit sa siya sinatas nga. Get rid of it. Ingin. Wangan ngon kaya masima katash kaya nga. Pasang usya foslas na misya nga. Papal mata sinatas siya. Panganariti na taga ni misya art na pa big difference. May siya wo pang adi kaya mga. Katsum na kaya siya pita sapta siya tolu na kaya blessed siya ma etaga na kaya eternal life siya Moul sa siya makatash kaya. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope. Kasi ba shusla pang shusla siya nga. Takala kalmo niya ke marit nga kating kalam kela. Sonil takala kyokki pa masinga. If you know that he is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of him. Mat nakawam na taka morning suwas nga fat na pay. Kastan gat taka fat mo elo sita la siya Jesus Christ. Lali shusla ka man God. Kalito. Bible si mataga akalim mo Bible na kay wasimle. Kauta ka kang man God. Wo in me, in luti, in kai, in aksuosye, in luti, in akate yeswaswas. Kumalita na righteousness singa wang and gewert malash with Christina finan ko siya for so many long women. Nakan na ba, even wang, kan na katin ay suste kang man God. Nakan na ba Mafat na pa yung aki fat na pa yung ikat na nasike from man with mo passionate la pasta Sven fat na sikla me sikya na dal from the first place that they don't wanna do it anyway. Wanan pasama ta kasunya pa dal force ya gitana. Nara kada sipa kisensya ka buhay na pa tang mata ka ordination mo rek kaya pa sashi sinatas nga nga naske when kata mai da sie mai tropo lanen la shivana fat na shik metigel mi hiala eldena ay pule shock line sapsha nara pasama ta ka ngai mai kum flokun panglan kat na shum I have to question that. Manifin pa kat pa ordaini kat in our cleanse up siya. Issues na pa kang man God. There's no turning back. There is no worldly stuff. Panang akalami know that everyone who practices righteousness is born of him. Righteousness, was. Wangin. Kat sumne flock of government na yun. Kagatagan na fash. O kas mo lakalam you cannot serve two masters. Siya son tolu ya ako sakalam whoever has been born of God does not sin. Papangan siya. Mat nagaw may sustagang amnan kada. Dal tu ite si pero makuluk manifo tangat lang na fin chaksina lielak siya nanak na fang na makuluk lalo sa ifin chaksina. So therefore pole lakalam mo me we're gonna go through temptation but don't sin. Refusal Satan left flee. Pangamay, we're in a spiritual warfare. Satan na nataga nakuluk kat nga kat silya kita kingan kat men kat issues kat justified. Kat standing in the throne of grace.
Lyskasakot, men for Syria ki kat kang man God. Na setan na taka shikilan putay ka del tika. Jesus van akalam me. Ma kat papa il sang na shel tika ni tak talaga. We're in good. We're in good and the tayash may taka akluki mo as part of this life. Rome algos fashing algos katikan lamo katikan compare what we're going this tribulation we're going through na get glory siya tasan. Naringin we are born again regenerated katli tanakatikan siya na kalwani malan fela min kat Moul sa siya. Panga eternal placing siya. Kat ara manakawain akflechikat. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and know God. This is born. Kati shusta kang nan God. There are love singa taga na me. Love singa papa na akapit love saving section. So therefore, moling na ishusta kang nan God taga na. Kati in 12 makena. Kata ka agustin na kaya ako kan God. So therefore, kati sista na kaya nan God. There are fakol nan God. Kalam kaya mo larjate. Kat full na. Light siya na darkness siya. Siya liban was so dark. Okay, there's been transformation, shape and molding na obedience na hakwakan God. Nga na pala kalim siya. I'm looking forward. But as I'm looking forward, nga na makunak ngan fakat kas nga may tayo taka na hakwak siya. Moul siya. Pange oya siya. Pange isus na. Pange Moul sa siya. Whoever believes that Jesus is Christ is born of God, and everyone who loves him, who begot also loves him, who is begotten of him. Siya pa na keyword siya, love, Jesus nila, kaya God. Pang masimaw siya me, love for mo, mapatpat siya. Kata ino kanin Jesus nila. Kata Jesus nila fagya, tapos laligi fella, God, Papa, nga bro, na manas, esta makuluklap, nga put my faith in Jesus Christ, musyeng, laltaga misya mo, yak ya makuluklap. Amen. Dahil sinangan po lalakal mo mangangan kat ilyak na imutsingan. Intwaling siya bangan. Intwaling. Justification siya bangan. Make final work of Jesus Christ on the cross. Di make orat malom, di make orat malak, o make orat malan Jesus Christ. Hindi maganda pa kan justify God. Kat born again, kat justified. Kat converted, kat tilaw kayo, Moul mata siya, malipan yung takimeta. Kat taga Moulin lang siya, Moulin ngon. Nakat adapted, at the same time, adapted na kaya salan ka. Kat co-heirs, sons and daughters na kaya siya. Kat co-heirs with Jesus Christ himself, na kaya siya. Pange Moul mapatpat siya. Siya kat kain, in the first claims of it, kat engan kin kaya Moul siya. In the sinful world, lost na pa ungodly world, siya ina kadin defalo. Kataga na justified, being sanctified, kadin be glorified in the future. Nail me ilmata lepoleyo, intangay dilikat, kaidikas, evo manilu siya may sanction na siya, ngan God, kadishust na kaya ngan God. For whatever is born of God overcomes the world. For whatever is born of God overcomes the world. God overcome forgot fellowship our faith. Kisha pangan life in Jesus Christ will start indwelling of the Holy Spirit. Now, oye siya makatlike chana sa saptatoli fos nongol siya elos kaya makin shock victory in nakumalos le akat si fan kaya saptatoli fos nongol siya ke Genesis elso me usye kulun koshwa sang nakumala Adam Eve vingat tita na shal siya na kaya masimay taka trampam kun righteous clothing siya nga taka kaya Jesus Christ mo kaya shan Jesus Christ mo kaya na ba usye Moul wash siya He made us right. If we put our faith in him, when magana pa siwas, wangan mafela kanu si siwas siya Jesus Christ magana aro yok siya kanin dala mekan meni shusta ke ngonjing
Got some na made. Acse feel born again. We know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. The wicked one cannot touch him. Siya na nilagan kalkat siliya ki. Pange Moul mapat singa. Namni kadai na intun singa na kalamila. Makuluk lang fella pile the kana kaya. Now you cannot. Mokumem ta kulangan mo lang after ka. That's not how it works. When you cannot clean yourself. Makuluk silang fella ngay. Wang there's no human effort can cleanse it. It's all based on the complete work of Jesus Christ. Pamoul mapat singa. Nara yokshiba kun kalim ke, yokshiba ngan kalim ke la. Broilan mit matalash ngan ne papat marsh ngan nage mit lalfung yuash finan kosanga yokshiba in ngishin kat ingena inak fusha shin siya siyasat nam take kikip lal siya tan nim siya wen nakat tam take mit. Pang makuner siya prayer request ngayon siya kat na nakfusha siya manorol wan maupe. Liye example siya utak solid gas na Damascus dan siya sum kalye matlan fung yan may sikat na siya kadal intervene na liye masing forcing a likos to gakalam yang the kadal tiya sa pama when natal na in fellow in nanan ka fellow other fellow in Moul ken. So whatever sinful nature kung bangon mo, kuflan niyak le, tako as you are. That's the point. When lemel tagan mo ligat lengin, al tagan mo siya mo mapatpat. Na ifing ka teis, nananan ka siya pa tagang. Kata ya pa kaya. Second coming siya nga ka, kanaus na fan na his enemies. Lamtay ka siya, false prophet, we peace sugwa. Da sugul ya, trakan sugwan, tolal na kaya peace. Maduka siya nga sum na nika like a fire. Pangan, latakan na nan ka. Mashi, takasi metla na. Latakan Moul na. Moul na siya. Len usya Moul mapatpat siya. Namni yan practice makatarap nga. Wana ka din law siya madalgi alu mo. Not deserving it. For God so loved the world. Common Christian man siya. Mat na kayo wafela siya. And back matalong sikat every single one of us equally across the board. La shal siya bunglep siya mashel siya rook siya kosay siya may utwak may San Antonio ka Mexican siya Russian siya. Every person that was born to this world were created in his image. Created in the image of God. Nail equally loved us. Alright, let's in a large. Lakat matkulog. Wages of sin is dead. Pamisya kluwa siya. Lalain forever. Alright, sa paima when natal, when it long sikat and forgave us from the very beginning. Well, now relatar means of salvation siya. When na Moses. Al-Sakat. Serpent sa kuwa. Mat nagawang ngat na kaya. Ace Moul. Metigi me kat pektek ta yang fugotay los muta. Yeah. Itcha. Great prophet Moses kadal magin so me redeemed them from me Pharaoh. They were enslaved na sil Pharaoh. Pharaoh nagpapala any chub is like a whirlwind right now. A dark place. Now, sabala great prophet, lanusiya matlaliki, redeemed from Pharaoh. Weapon na, kadal na lang kenek so kung lamo ke Old Testament, kanil taga fulfill yan me, in redeeming God from the sinful nature of this world. El taga nis kataliki misya, makuluk lan fella siya. Nara, el taga muli ka, el taga nanan ka taga si meta. Tayo kung niya practice lash.
Ngani mo ito ka penana, katina ito pakot yung sing. Katina isusta kang ngan kadara katina kat mukukuin mai, katim mukukuin ngon si mai usi katindi lang si sing. Katindi pakot yung yoklan kat sing. Kat somni ki malan kat for so long. Rangat force kat nikin la mesing. Eltakan mo di kat pangan problem. Pangan me fix na kaya unbelief si mata ka kaya force singal luwa. Jesus Christ pa fix na kaya masingal. Unbelief singan is something we really need to pray about. La ako guitar ya kaya kalain kawan mo me choose ngan. Taka na chef machine nga na. Fakya may utak yak siya. Next prophetic event kaya calendar lan kada pa. Utak yak siya. Rapture. Tugun rapture, we kakit nga uji may daksanalitan nila commence. 7 years of tribulation. Aqua kibithari kipa kikastan nga. Tima, kanya kak pa, mga, sambram kanya. Kaya kas Moul lan God. The second coming, 1,000-year millennium kingdom, renovation by fire, me, New Jerusalem, New Heaven, New Earth. Manil ke me, kadim Moul mapatpat. Elaki atari. Predestination, doctrines of predestination siya mga trumon na pen na kayo mga. El matayin ka siya ito atari la siya esilala siya recheck ilya. When elamnishin, ila sama na kayo, when makan mutya yo. Tanga ko as Christian, we need to be a faith in Him. Faithfully na spread the word. Bro, ikaw may tlash nga, faithfully na. Ikek na silos, wana ikek na siya nga. Manil ke, mola naman na kayo. Nara, kat in na kan, elyayak kapel siya nga. In, lalan fungikan, in bro, ito may tlash na ngayon, ito na may isusta kaya ngan siya nga. Manifing kat teta, te Moul kun isusta kaya ngan siya nga. Na ma-continue in the ka na kaya, consequences mataga katidi na kaya Moul lash, practice lash mat ko siya ito na, kat sumni ki malan ka, la fat na pay, la kat sumni ki malan ka. Kat sumni ki. May kung fat maganda ke blessings. Lord na ilya si bay na nakswasyak lingin nga. Tana, masi mataga, usya Lord singan bakatis la kaslan ka. Furnishing tolu idakla. Soul laja idakla kaya kaslan ka. Bawo si personality laja. Bawo si conscience laja. The way we imagine things for God, itakla mangan. Wangan le me reasoning lash since 2002. Ko affection, wangan love, when affection chingam how you feel with others. Para yokan divorce nga katara naman na party. Wangan eternal affection chima papala kalima kadin lang siya. Wana chisya siya lang siya. Church. Wangan mangan. Dar kadash ke situation nga na correction ya patagang. Why pa nakadinta ka unbelief for so long? Correction siya patagang meme that whoever believe. That whoever believe. Kading kalam kala taga siya nga metla na. El tagang nanan ka el tagang molen la. Pang may el tagang molen la. Now make sure you are born again. Isusta kang nanan ka nta sano flock siya nga. Why you do that? You being sanctified. Kung siyak lang naging akuklan ka at maganda. Sanctification siya nga, you becoming like Jesus Christ in every aspects of our life. In your life, my life. Pangel, sikat na naga, matal siya nga. Katilaw ka malan ka. God standing in the throne of grace, being sanctified, and shape and mold us to the image of Jesus Christ, according to the obedience that we put forth. Kaya mold lahat. Na even pay ka di siya na pay ka ngan God. Kaslan ka dito ka na siya na pangan. Sanctify them with your truth. Your word is the truth. Kaslan God. At ipo rin finan ko siya for men itakla. Itakla doctrines.
itakle kai singa itakle me shwas singa itakle me akate shwas singa pasakinak liwo singa na ko evan lipan na shmon na man pang maya tayo kadena kadena sila maya tanga metigi lem la Jesus Christ tako na ka tsum ni na ke result ke unbelief nga ta mana ilya pe na pagatel dinga tako ke forcing la ko na ke longol chi akalemye el chala al fungel el tie nanan kaya el chatie la al fungel el nanan kaya tari mayen el tie la al fungi inen when she fanna issues na natin God. So, blaspheming of the Holy Spirit chibang wana mak tolu longol alkos longol yakalim managawa kan nas na ke except blaspheming of the Holy Spirit. Blaspheming of the Holy Spirit, you constantly reject akwaklan God. Ke when natal laldaga mi siya vinchak na molyak inela makuluklom ela makuluklom esta mi siya sing na met nagawa bangan when el chia lalal fungel when she fanna issues na din God el tema el siya chia lalal fungel el nanan kayak tar siya fokta na ke omniscient one God and again doctrines of predestination jinga na malu patagal kyang election reprobate it leads someone to the lake of fire. Election jingan it lead people to heaven with Jesus Christ. Na vin tagal dia sal na la mga salo ke Old Testament ke feast me kafalan na din God nga as kafa ikos na fon na ke liftigas nongol dolu ako shika ke spring dolu tagal ke fall. Fingat dia na kasi pruje fa moadin na ke kasi ni sa pa appointed times. El rela kafa dolu ngan metlan kat ngan flock ni Jerusalem in me ina some redemptive work malare ke ichap. Ushal talagi me enslaved to Pharaoh. Ngakong weapon na siya. Pa bang lots of bashing agad is alusing with San Antonio do it every Shanrilu and Malam gather Bellu and Malam gather in me kadingat lang ka cross inakes makinya gat ke manol we shall mamisha finchaksina na ke langkalang pakotan yokchima use Moul Pahtpaht-John na ke kadin som na ke clorishin so sacrament chingan orek we bet oya si matalano na ke baptism chingan in me inakalamya lakum fully submerged makulukluman molyak in newness of Jesus Christ sacrament lungan bawanan use alusis San Antonio nge tal ale loin na ke in me inakes makinya masikya Jesus oral na ifin kum lalan fungin na pa Jesus kum na umalya karang ako kan God Kumala karang in other words your obedience na obedience yung taga nag sanctification process si mamit na kayo lal fungi ingin na askya sanctified we are being led by the Holy Spirit being cured in every aspect mold mata sila siya in shigenya Jesus Christ lan yok aligin mold lash pangamas mga tasking fingat liya na yok na pay means of salvation siya ke Jesus Christ nga makain pa siya wala na siya recheck yaking katliya na pa pinatik na tingkat ngan rela dal recheck ya masaya si matako na mesingan silba na kalamya Rome sapta ya singal siya kalamya or mamakadil ra through the Old Testament ngan na ke Israelites they are being sidetracking in sidetracking ke dalingin na Mas makadal maging fakakulan na body of Christ, believer, Jews and Gentiles. Para la church nga. Jews, believing Gentile para la church nga. Gat tu ko in usye
kalam singa na sin maeta pa ta ka kalia force longol chi singa distinguish na pa la sia isus ta kan man gat men la u chi kalam singa na sin maeta na met ma fake nge eso me alle kalam kalam ke mo lalo so dale shangen to dal met kristina dal shangen fak ma pa singa medan ta kan ke mo la singa dale work lost singa sanga kalam singa Wapa na moli ni kwa moli ngon. Teka malu. One mindful wa. You either in the light or you in the dark. There's nothing in between. Kulangan tasano in full wa. One full wa. You either with Jesus Christ ka kung wala Lucifer. Either or. Pangamahin na kadin taka na kaya kalyan ma singa la. Isus te ka ngon man kat singa pa usye Moul mapat singa. Even kat te blaspheming of the Holy Spirit. Kalme ba katina lalfung. Na keyword singa lalfung ba unlock. Ngon katin in 12 ke may siya. Tamayta na kayo wa siyorek makuluk elo sanga kalim singa. At tiyata ka na ke kalim. Siya kayorek malalos. Aşkın non ka na gen si matakan na itakla ke. Tinorek fashion ye gatla ko sayang. Wabalo daga ka me ngon ka. Ashibain me inuti in kai. Ade fosinga akalan me mo siap kayorek malalos. Aşkın non ka na ke oye mat Kristina. Wangin maurek. Wangin ma mat nga lost tal sanga ka na ke kayak pa yesing. Mat nga mo tal matlan kalim tako pusha pa ro kano ye ejay ke malan church body of Christ awan pa na kaya ko na sin mat nga. Sige non ka mang Kenek na area become normalized. Na siya na flok naman, ang pais lang katadala, may isus na kaya ngon siya nga. Moling ngon siya nga. Paya ka ako lang nag-flok silang lim nga. Sikinan ka liya mga. If yung mga na, di pa katash kaya na, kume, kufla pa na sum na kaya oralan fela, kume, alay syuk, if yung paya kum chinyuan, born of the Holy Spirit, kume syuk na kung tapro, fakakastan ka, matan ka na kaya masing. Wanan pelum na kaya, masakawul felang. As a matter of fact, even pwede kung matagay singa, misla singa, Moul mapat singa, Moul mapat singa, you will never fall back to this world. Kumesa nga. Pa-force ka ska 3D nga. Moul sa siya pagkatash nga. Kung di kan siya fall back na kama, efa, man uncotly masya lan felang. Blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly. Fella is ungodly. Para Jesus fena la kalamima, even kung lang si fella, kung sangaya. Every government institution, every education system, every medical system, every other things that are in this world, ungodly. Masih fun na si was fin fella. Gaslan God. Genesis nigga Revelation. Which is being inspired kaya ngonlan God. Siya ngonlan God arsin matalal fungiya. El pa reveal mapaya na kayo. Na sin match lalal fungisingan. God the Holy Spirit. God pa temple lan God. God kalam siya na kaya fella siya. Na fella siya lang siya makuluk. Elo sanga kalam siya. Na met na kayo wa sanga kalam siya nga nanan kaya kalo star. Pame, lalang frusia na ako lang. But today is the day of salvation. Kain refers siya ki mana kayo. Kadinta ka na kipakotin lang ka lang ay small mapatpat siya. That is the most important thing. Taka as you are. Met kung saan Jesus Christ kain nila mana kayo.
Masih fun na te yak la pa me, si bakalwani, blaspheming of the Holy Spirit. The Messiah in a form of man, human being, physically approached these people. Nga pa Messiah, adal din ang lalfungi, asya nan ka, na kya ngon siya. Even dal liel si Jessifena, kuflan lalfungi la el, a fast ka ngon si madal kuflan liye. Dal lalfungi fa kya. Or siya na makin parables, or makin malan fella in akataya, la el pa Messiah, el pa masam from Kenya, el pa in kanik Moul siya. Dal kuflan is, madal ka niya, fast ka madal kuflan liye. Nakataga na kay prusap ta singal siya, fast siya na pangan definition lan lalfungi. Som na kay prusap siya, fast siya. Liye definition siya. It is not necessarily what you can see, but it's what's in your heart that you believe. Pangamasing. Naksha feel like a foshaksing a lu. Kalongol siye. Eh, siya rep mapay. Iltakan na kaya kalang. Taing kalang mo rep malal. Ta oreking God. Pangamat kalang siya. Blessed is a man that walk not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sit in the seats of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditate day and night. He is like a tree planted by rivers of water, that brought his fruit in its season. Its leaf shall not wither, and everything it does prosper. The ungodly is not like so. Ungodly people will not stand in judgment. They will not be in the formation of congregation also. The congregation of the righteousness. God will let them also. Let place here. But the ungodly will perish. That whoever believe shall not perish, but have eternal life. Christ is me, Moul Pahtpaht. Christ offer eternal life. And today is the day of salvation. With that, kat kulo kaksagin kat ke mat na kayo kulo kaksagin kat ke lutut na wubo inta kasi bakas makinya kat la layem chisel dagan mo lamit na kawa fellow. God bless you and your family. Trash let go. Dat ga Acse film man na kayo ma in an akfashir ke pelchinga. Me no. La kalia beka proy we go watch man inga na time mo. Trash fingum ko nam na fingum marsh. Ito ka na meta. Ay, klawalap. Inoy lang silang kat sibata ko. Klamalap namalipan. Ngan almat wiyas nga. Inkaksirin kat ki malutut wo makadismising nga. Kaya katayan na kalem fanin makat. Lipsilas yuman. Panang takalaka. Manawal katlen faklo. Sin kat ki mat wiyas pe mataka. Kasi kat peki may faklalo singe. Ngan matawa ki rol damdal lisiana. Keep praying that we will come to see how much better it is to live in light than in darkness. Amen. Glomalap. An bain gombe damdal nuwarma na na. Wangan nakmas na sinkas ko kingan nangat. Damdal lisiana sa project fasima from gunyak ki silmi kors tesonical mi kors longol luungan. Maliban glomalap pangamasima kat samsam kun ki me bed bus in going akalimila itakle nan me soul jinge nan gash imagine is shin la itakle ligi fasingan pa ipsak lungan fasingan ma derive ki tabernacle
naki me layout shike outer court, inner court, na holy of holy. Na inner court shingan wangen leke. In ushi kadin galam gela mesi shamram gunyak ne. Mana yok shi bange. Mun gat patembolan gata. No damdal Moria, Titania, Inton, Glamala peke ashloman, Aglen bedagaluman, ngan gain me, stakluk, damliban, ngan gain rela, akalat jin metnge, Glamala ki goes me, may jasin gain gashikat ki double message lowas nge, amen ngayon akalim yun na ki, nutiwo wasimat tipsela. Check up salik, Glamalap kaksin gat, ke kunaik mapayenge, kaksin gat, Glamalap, koşine tala katil de şükle alufuke kumaşke. Glamalap relationship singe ba yok şipe o meta. Pangan masima yoko. Na fos şipe patakonge, ay be message singe, bay fakak makalim sen Glamalap. Amle liban metnge machiwiyashke de buk be faksilomge. Na marsila Glamalap peki akalimilom, tu obenasyon, kami faklomge. Lugit koslongol siye singe kat finali etana pangayan sima etaka ke malutut misingi makat kansang ben ke malutut singe anak ke vaksingan man matawak man tamli panel taka akademi pusin pel masam from kunjak casting believe na art of believer singe pa faslongol siye singe taka ke eloswati a fact liye inge kaingo taliye Tokosalan God on in Chiobus. Glumalap ke akalem si singan damdal lisiana. Nganaklin bedagaluman. Damdal Stinson wakik. Glokaksin God ke molbo. Yang aspelom be nganalin bein gashikat. Akayikat. Damdal fulain from lanay. Glumalap peki mifaklomwe. Nganaklin kumbe. Charlene Harrison. Kaksigin God ke molash. From Lana Ibe, Tikin Bolin, Glamalap, Lambert Jackson, Damle, Glamalap, Les Magena, Tuwok Aksikin Gat Kimulash, Naimil, Babayu, Glamalap Pekita Kalawusan, Tamdal Lisiana, Gloria Hallelujah, Tamdal Shre, Klein, Glamalap Peki, Wikat, Position in support of Peppershem, Wala Tamdal Bit, O.C. Thompson, an aglen be faksilom metnge damdal shre inkain aglen kom damdal Kenye Charlie from Columbus, Georgia. Mamo pangemet mga aglen mo so project me fakla ek ospe maske background an kulo malap ke me de tiwo wo sikat tipsela kat falen kali ta ganila sha wait se we aspe bataganga chop kevas launching gat kulo malap ke Academy belomingin na siya indra kay pangit akalan mission lasha kom kusha online ministry ana kitam libanel taka akataya ke malutu chimsing Christ offers eternal life na katlang si mo akot na kay wala siya pa nagi kaksigin yan justelan lema pa eternal life But finli na ICL de ka palyak na isustelan lem ka finne maika ikekta na sil met palay silen nget labeli nage falok silan lem na kinga ko makfalat ci Christmas nga komte tuinay ke ensingan ke Christmas forte furo akfalat ci sang may sang Udakitu Katte tuina ke outer court. Kat somne ke mercy seat singe. Pangemakat finrak na keo. Na panangara keluti laldamle libana. Project shimam daw ke 1902 nge. Bible matagi kaskusay. Ke nga wala som riti ke Bible singita. You will take your time in ala riti. Ewan kan si makatara makat scan na maki Facebook nge.
Kome riti mo mange kome kaskata is na in gomin pange meditate ke in ale kalem ke la me mange akalem mi. Nara ale yokshipe kumin folok na ke papantal singe. Masi kumeliak nge te wangen makaina section na yokshipe si ke si testonikal me kostongol tolunga e. Ako melipe na ke fin pa na ke samsingal ya ideklangon liki. Si pe kas makume alena manak le lienge pa wangin le chiova. Na pa na ngara takana shesh nga si fe na nga flok na nan ka na ke Moul la kala. Fukata nga utsak na ke kalan sapsing. Na kum kisen siyak pesum si fe na. La ko kat o kyakat la na pa ke kaslan gat kakat isus la na pa ingan mayen na ke luti sila tam le lipan nge. Elda ka shamram na ke born again singe. Na nga ko mut kumo pa me kalme na si kuma. Unless you are born again, you can never see the kingdom of God. That a person must be born again speaks of spiritual birth. But Nicodemus understood Jesus as referring to physical rebirth. Na nga kom tsagan folok na insyen ni nakyak kom. Na fin pa met na sasla tagoge senatrin jing el Pharisees. El dena kalem ke ma Jesus il fako. E fin pa nga kom de rit paepal. Nakatitama kayo na John 3:16 siya nga. Mayin kat kalye kat shirke. Nakate kapsrang pagkana ke faxilan lem nga. Ke fasit kos ke sapta siya nga. When Jesus will reveal the necessity of a new birth na sila Nicodemus. Masya pa il-expose siya nga. Il-expose mankind's ultimate hope siya bangan. Pagkata il-kalos me tago ke kan, di tago ke infuluan lenan, manekle. Al-kalos me. Interview me siya ke kan nga. Encounter siya nga. Nara, alanataka na siya sila. Flatlalan. Ayape, ilyalal ke wallalan. Ara, ilyakun na kimatwiyal nga. Pharisees nga. Lalo sala na mutkayak maylo sasla. Kimasaplan Mosisan. Alten alina pa'y misaya siya nga. Nara, usina siya nage faklal damlilipan nage luti siya nga. Taka illustrate na si kum. Ke meeting siya na ngayon la. Elikiasta na si kum. La, Nicodemus si Fenal, den ala kalem ke. Kalmen si Vilbe, justa siya nga. Na nasik kum pa me, kade mo me. Kade tawile. If fo fin nga ko me tawile. If fo nga ko alif siya kadin patatle. Nakade mo church le. Kada Şamlam da damlı libanel akademiye ne pasta sipe. Kalme pa el tawi church. El sistema kunelan. Napata ka na si kumkadin nan kala. Kakati susta na pa ingan. Mayin katfilin susta na pa ingan. Na wangen backslide singe yurukom. Nga ko me mtawak nget lali na kela. Nga le me la kalemye nge. May nakakotle. Nga ko min debatle. Nagifulok lala. Na pa mission la siya nge. Nara ki sham ko luti makatara ki ko siya online ministry ya. Inta kain pinpoint niya ka sima nge. Nga ita fisiwas. Mayen nga Moul fin fella singa yawn ngulon kos. Kata siwa siya isma, kat church. Tena fall na ki, meto itkos, fasya na gali me kosan. Akkalemi yakla, kastan kat matagayin, Acse wasyikat. Namayan, kadin na Acse wasyakla, in maka justified by faith. Alright, falokla niki,
meto longo lalkos, singa lalkos, fani nage longo ulla. Somebody has to preach the word. In mo, meta kan lalalfungi, utyak na kalkalin mo lala. Nakingakarak laki itawi church nge, ngakshikyaten nage, mo, mukuikulas meta, akalemila, katena lalalfungi na paike. When katfin lalalfungi na paike, na wangan text like, unless one is born again in spirit. Kingan lan kat. Na panang ara taga na siya so yesing na inakshafi kat nget lali. Finlem Jesus Christ el da kaligia shika shaksitari na sikom. Na met na sas lagi luti siya taga na ron. Inda ka siyak sila na nakatay. Ngayon, elkan liye ke akal malorela nga kayo na temata ka yurin may. Luti lala na ke power mataka ke manifestation mataka ke tesikyak ke oyelan may. Eke ko nayak na pay. Kulo ke pasisya laling ko nayak. Kita malalipan ito pa na utsak ke yasngal tolusom lang eh. Masing ikat sa ano me, inda ka yurin bastalasya. Yang nga usumla ni musing eh. Wangan sielos taga kalim yamang eh. Nakinga samsam ki machupulas ki nga takshik ka tenyelos. Nga ke challenge yelos la pange makunelos. Kattegain olang na wal nga tagamda. Nget wun pole mo manakiwawo. Kadinin na katin continually liye la mekateran sang pendogi mo eda na run. Lem Jesus Christ siya el make fan na pa mulikat leo. Oye si makatunda ki yang sum la vinen ko siya eh. Kat matayin masa. Para kat kanis na katamit nga te kanitawi leo. Te pangarek malan ka ata. Rek malan dictator bang eh. Amni masing amta. Alep pa kumta pa. Kat ngetang nalila masi relik. Te paye akat mui taon tropo. Kat taon tropo fakya. Kat mui slenake. Oh, basta si pango. El mui siapa nakat. Wal singan takyang na sila naramakunelan. Don't get me wrong. Kung vini scripture, sonon kosh. Fasit nga wala kalimila. Sisin matamalutun nga pa devil. Kanina nang muflok la lila madak masalang eh. Siyang en maslul dal devil. Takana nakulukke la mo ito. Kanaos tamalan mo ito. Na kung siyak siyum si Vena. Kung kalan sa pakat. Kung kalan sa pa memet. Manmulan mo siyaki mo kipa in peos nga. Na kung finliye. 1982 fara na mising eh. Alang ngisilik tao. Kakat pray ki mga fakat sakak met nga eh. Kung finwi military. Kung tekan tala sa payak na Iraq fin kung de pasila kasi recurrence training. Kaya nuchak pa na part of it. E me katara fakya ki alulasyo. Kat me sure fakya. La fakulan nga na shinmetsi. Ilal siya ulalila. Ilash kapashe. Ilal kawak lalila. Katakay ni Rick Malom lutude. Nga shaklala kila. Kamangay mata ka kingan langat. Nakatkat ang di fakum singi. Ngat ang liya kainin leader slash balkiya pao. Kipayapal siya chamcham kenge. Mesikyak kiyang sumla. Kapagan ko siya eh. Kung kain siyawlan mat nge, walalos kya. Go for it, do it. Iplak kya, awi, oye sima, fakak masiwas pailan katan. Pata malilipan nil taga, dutikat kya la, pangay ma scripturally pace, akalimia kikastan kata. Katsun na ito la,
Christmas to ni singe asye ki paypala kat na fong na ifa when pakatara ki yang al sumla. Gaguluk, hey, kadefa ko nayak. Ta masi mayoko, forget nga kum kulensap ni singe, nga si na included. Katsuno yan na upe. Pamaliban siyam bun ki katape. Wetland Church nge. Kalamani. Correction, aksyo surek na sin kata. Kata, tena. Wallan kata itakle. Wallan dalikuyas. Wallan siyawlas kata na itakle. Mwenkat wiwi met. Katlang siya yin si. Pabala fakte tu tronomy mo. Pelsikat patatyang nagyoyangan. Kata na met lalfon. Kos lam daske maswas paya. Wangan le lieten. Wangan le pain nanak. Nga ko may sumtulay yung tan kata, ewan na, kulela pa, manila pa ta kulkat kya aliwa pa si Sarah. Kumnip siya lang mga katel likiya mga singe inchifom in connect mas waspay. Para individual DNA la siya siya. Eliki ka tigatmet na lalmetmet. Tagatukwayot na ukwayam ma. Nara rik ma si las na sinmet nga Ora kat sa falsak na kima, akat na iskat na nagimaka o ikat musingi. Nara wangin le akilin yema, makatara ki aluang manasinkat. Mata kasi na self-glory kat musing. Katinan flok niya mabay siwastan ka ata. Napanang ina na nga kuminitala, artfulok silang lem, elata ko. Na sin si badin sumda lang fastlegi ngani kan lasya kuman ngapam ta ki ko sa online ministry ta sham niti fastlegi ngani ke pang sin makataske nara kisi kamen lowus ngan deinen alu deinen wal moy kate tatari la kat fototol kat nagay wa fototol ta en si mga taganak kay guusak kaya pa. Makuluk, orela. Kadil fakta, serious na pa iki makuluk. Nara el na nakmanas na sinmatayin ko shro sige chonal kosh. Katari ki chonakosh, tolu, sibem tan ko shro kage chonakosh. The fact sila nga pa, convinsom, na nakmanas mo chilpa rik makuluk. Nag-expend katlin al nakmanas ngayon. Katin ang itlali ay siya lamal tolu ki suffering servant jing. Lal mi se an awan kos finsiak sing sako. Katli mo kayo na isusta si credit gift on her in exchange gift na tako falag at man kanla in kene klas na sinkat. Pangayan si makatakay na kas maganya kata. Kadin falokle. Svil bay sjusle kingan. May entitled lasha. Ka finash me kasha yoros. Mange eten ausi. Naki wala na singe masi fan na nga bataka di kaya. Justification of faith. Ka justified ka lalfungi lasha. Wangen additives esul bay wing. Akatayale kalam kaya. Nara kikata sister ka fak mo kumfin de peptide sige ko kum de kan we ace mo mapatpat kain ni kimat ngan final fak mo peptides de nakalimila kum simat palal fungi well always that's different narrative flash kat liyan mayen shakit Jesus Christ mo ke fun na pa kan molikat le na blasphemy singe finkat na reject manil sili ka ditari kengon matalal pangan masimal degan naknas jikum ke aklo malam sinkat ki mulututwo ngaglen ko usay matakawan eklo malap ki kasta ka shiwo sinkan ko akkay kat nge kada tagay ni kali ka tagay ni lasha ki pray na fa
Fashili kiskon nge efin leila pela. Akya kalimyela e kaya nga yale ni downtown. Aule me goshma bel sinama alay tok traffic nge. At the vogi tale afen nge. Na me naf nge pa rela. We storm si mataga sisla extra water. Fino lang e kaiskata na nge. Nara amda wilutut kun shonot nge ke yes lenchok lam ngauchiman resai lapek na inflow keeping ngen akan limang pitche ke shonot tam singe men panasiskak nge katmata siskenen ma shonot nge na kata ngalal fungi mashmet ko shai blokendari elia ke kofu technolom se na prailasha pange katin kain me nanak me mange the fact la pa pel na kya fufusi ngai na somne arbor few kaya na nga usel tiginis tanya dan kira witalik shiksina na daske wi elwi apel na kaywa evine ashme mata elkain man gashiya so traffic ale kulukta the traffic e pangai ya ke bel singa off singa na fast mat fogina tulena wi mat na kay wawias ngay mafush nga lang kat papa nakmanas kaditola kat safalye mo tumpel na kay wa nakmanas na siya makluklas lesson learned ke mga sikyak nga dahil ale fan na afo na nakmanas ka siya kat every na lang silom nakmanas tulukan yaf singin de kanausla levi lala ma shukye kof singin de takanayan katashuya. Na panangan kumashwa naknas prepekesh. Matkin ngayon. Tapel sumla nga declare McKinn's greatest city in Washington. When kita ash riot masikyak fin in Washington ngayon. And ken mo kay fun na citizen na we me of policemen ka may mamanga dahil na riot. Nara ala yok siya ka din siyam na sinkat. At tam na libanin da siyak naknas wikat ke pray fakat fashionly. Napakipel singe kat nga siya ko sin wikat tako. Kadin taka ni pray le. Stak nung atin nakakilin ko tam na Lewiston. Gula malap pa kita kaluman. Gula malap ki may faklos ngan gewa. Ang nakakilin be fakluman dam dahil duwarma. Afinit dam dahil Moria. Amlad Chop. Ekos lang nga mga kalendary. Tapang situation mga taskaya. Living so season living pa me mokleyak laliki ke mega stress ke kof nge lendo somla basi sara eninorek malash to kuila kauli kat ndana la mo rekma. The fact la pa katmata tapan takalan lema. Pangamasi kat tatapan singi. Rapture siya. Katnikin Moul la siya. Katnikin pala sikyak mga taksin siya ka ba. Finitak la Moul la koma. Kisunot siya ka. Oya siya si musingi. Finit traffic ka. Accident siya ka mema. Kang ako makula. Pangakisin siya siya mamuklalak tamlalipan. Ekle matkalansap si musingi. Kakumakol. Na finil ta ka sili ka titari ki pelsi makat utyak na rol. Ekin matalal fungiya. Na measure nga kuminsyo de backslide. La siya makumsyak na not sure about proikelos pe. Proy ta kumintu ka ki faith luman men eta wang ngate sokol tamle lipan ki mange nga na sin tan kia kana na sin talik na ti kana yorol el singa pata kana sikomo oral rekat lagat DNA la shel sinal ki met na kayo tangal lalfungi ko usta ko met lalfungi met kalem masima yok shipa sense of urgency singa konfin kalem na pagetari siya si makumsyunan fakang na sil. Pass on the gospel.
For kaf askayen falgelo showspring washing song. Glomalak akale ki proe ki belsinge in wiko wash. Kat glomalap na sumkat papa. Ki malutut wo wukom dutikat ke kelensinge. Kikat matatap na rapture singe the main next event nakpanas kashikat. Katita mo wangan siya may perfect life law. Pasi seram supaya mawan kulo si fan na natum kadinora la kapashla. Mayen through your son Jesus only. Panganix ko na yung kat kulo ki kaslom. Metigi kat fashali ka kadin corporately, collectively. Shakak pemit lash wish namdake devastation masikyak Western Washington. Kadin shakak pemit wish mamda lamuno. Met wish mamda in manasla. Ka fin na nage physical ailment la. Kat pray kelos na kayo. Ke masla los. Elos in pray na assume in lalal fungila kumbatak ta si fan na finfelo. Makat kan lalal fungike. Mayen gumure katle. Kometa kapashkeshi kometa kasi ipke manos. E kaslom shaykla met mising. Ilana katlasi kosho. El sipukyepe mitochondria ke shell lashmi. Inga nu se healing power, miraculous healing na sin met wiyash na kayo mamdain masla. Kaksyakin gumgat baba ngamet lo ki kalong. Kulo malap na siyum. Kasyakat na kayo elos wiyash mamtape inkapur. Kasyalos inetala kumtiyaman ka nalosle. Kat na kayo ma 4-4. Walom lan sunutlan makuluklash. Kum rescuer si, sustainer si. Kulong malap na siyum kat lalfungi, ilak may kasyakat. Nanak manas, isla nanak falat ligikat. Isla nanak fuleng ligikat. Nanak falat. O yan na kayo makosyela. Kalan nganlom, inan your asyokak. Kasyakat. Mat call na kayo at any level, daw akyon nina papa. Inga nakulen yokshibayan siya usi. Kasya, siyan yan na kayo mafosya kipel singi. E katli couples na kayo, ina na Priscilla Aquila. Ina na Paul, inkain, oralan kenekin kasya mo ito. Nakmanas kasya mo ito, lasingi, mamdake, eni nage emergency masikya kinge nage kaisi resources in gan available accessible na sin metlash or na yok masya clash kashikat kat papa mo ingat met kat fotodole metigat fashali ka kat mishesyum gumin naknaslo siyan vulwash kinuktugin maunlom Layla kalayang pakotayin lom sisin silan ng dalamin wikat karangan kat amen. Lo malap kada kale ki unsugonge fasilik kaksagin bekat ke machima yakla unsugonge inkase kada If you get young and boring, all of the gang and up for you, my boss again, let me see ya. Even I'm a love it. If you get young and boring, my brown on it, it's on the law.
Down on the